kadagiti agduduma hapasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa. Kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Inrar mo mat nagiti na iduli na gamit mo. Siya anak ka. An-anwam nagita aya. Labaak man, taitad ko kit di kadagiti agkasapulan, tatang. Ay wag, nasaysaya at pay. Sayang no madadaan lang dita. Wan nga rod, tatang, sapay nagapu iji abroad ti daduma. Dalusam lang nga nasayaat. Iti kasta, presentable no itit mo. Wan, tatang, ipost kunto iti Facebook. Wala, panawan ka pa nga rod. Mapana kita yan ti kumparek na mapan kuman sarong karan. Sige, agan-anad ka, tatanga. Agawid kayo adagos. Amangan kunak no plano yumanen ti agsyat ijay. Lumabasa ba, nakong? Ay, mabit lang ang Nana Imelda. Ada ka di ibagam? Ado ti gamit ko asaan ang maus-usar ditoy. Amangan kunak no adda magustuhan niyo. Ay, pasensya ka, nakong. Nga mawang matibayad ko kang ka. Ay, nawaw. Libre laang dagitoy, Nana. Libre? Uy, Nana. Ipadawat ko laang tasayang mat no saan ang mausar. Maala, agpili kayon. Tano adda mabati. I-post kon iti Facebook. Sapay madlawa ka barbaro ti daduma. Saan pa'y ngamin ang nausar ti daduma dita? Agpili kayon iti duha, Nana. Duwalaang tapno adamot maala ti daduma. Ada ka di rice cooker dita, nakong. Adda, Nana. Adda pa'y karton na. Alaan nyo matlaangan to'y clip fan, Nana. Na imbaglaang nga adda usarin nyo. Rabiin, Lenny, bakit? Maturog kakit din. Sana ta cellphone mo ti dumdumugam nita. Ada nga rod urayak lakay. Ay nawaw, anya man ang ti urayam. Ada ka chat mo? Urayak ti ipost ti kalugaran tayo. Ada ka nukit ipost na libre agamit ita arabi eh. Asinaw nga kalugaran tayo. Ni Shasha nga ex-abroad Amangan kunak no ipadawat na dagiti imported agamit na. Day tati ibagbagak. Nasum kay ti libre. Ay, uwan Diyak ilibak. Libre ko naman. Umuna ak nga roda na maturog. Kita ama, di mo unay tiyagpuyat. Tamumat nga do pa ti maaramin ijitalon. No adda umay mangala iti item da, iti julatan tatang. Kitaan nyo ang naimbag tanasuratan amin dagita itinagan. Bagasaman na itangay padawat mo, anak ka. Saan tayo matlaangan ang mausar dagita, tatang? Adumot gayam na kita. Nay, ano mawawag kan ka, anak? Asino na ita? Nileni akalugaran tayo, tatang. Sumbatam nga rudain. Ang mga nula patay, ti bagana. Idi pa'y rabi akulkulitin nak, tatang. Kayat na ngamin asukatan ti inted ko abagkan kwa na. Anya? Kayat na asukatak iti electric fan. Ta iso kanugayam ti kasapulan na. Anya? Aday ta, inidip nan. Iso adya akong na-replyan ti text na, kan-chat na, agraman tawag na. Ay, makapadismaya ti mangted iti tao akas kwa na, tatang. Mapanak man iti ayan da Shasha lakay. Ay nawaw, apay tayo na siya. Mapan ko lang alaan ti free item ko ijabalay da lakay. Anya free item man tayo ta? Basta mausar Anya kalakit din. Agawaam nga rod tapno matulungan nak. Sumurot kan tulangan ijitalon no na alamon. Wen lakay, di ka madanagan. Sumurot ak to ijatalon. Alaak lang ti para kanyak, tamangan kit dino ited na iti sabali.
Dahito ti parakan ka, Marilene. Ay nawaw, inbagak mo't nga electric fan ti kayat ko, mare. Isukat ko kumaday ta abag iti electric fan nga in-post mo, mare. Adda sa bali ang nakaala iti electric fan, Mari. Ay nawaw, nagteksak mo't kin kadagos, mare. Ti ko nakat isukat ko tinaalak abag iti electric fan tay suti ka sa pulan me. Pasensya kan, Mari, ngam saan ang mabalin ti kasta? Na, an-anwag kay nga raw day tabag. Sika ti pinilik apang tedan iti day taabag. Sa ita, kasta pa ilang ti bagam. Pakan ano kumatidaan abag? Ex-abroad ka, ado ti kwartam, ngam day tabag ti itid mo kanyak. Old-fashioned mo't nga ron. Ay, no kasta mo lang gayam. Di kalat ako man nag-comment iti post ko. Tapno na itid ko kadag iti deserving. Di laang. Saan ko nga lang day tabag? Kuka mon. Sayang lang ti oras ko nga imay. Apay na yay. Ay, jak man amo kan Marilene, tatang. Iso lang aroden ti maikan. Iso pa'y ti kasta. Sinabot inala ti bag nga itid mo kumakan kwara. Ta saan ka no nga iso ti kasapulan na, tatang. Old-fashioned ka no day jay abag. Uray saan mo't. Natibker to pa'y day jay. Ay nawaw. Nukas tamot lagayam. Saan ko man na nagkom-comment iti post mo? Kano iso ti nag-comment at type na kano day jay abag. Idi nakita na ti electric fan. Sa bali mo't ti bagbagana. Ay, iso pa'y kit di day ta apagsaksakitang ti ulok. Ay na, dahil ta tirigat na numaminsan. No asino pa'y ti maikan, isuda pa'y lang ti adu ti reklamo na. Pudno launay, tatang. Ay na, no amok lang akas ti mapasamak. Inted ko lang kuman iti sabali day tabang. Madinsamot ti mood mo, bakit? Agraman ruot, may raman pa yan iti ungat mo. Makapasar mo't nga minday dya amari siya lakay. Apay mo, Kundi itad kanumot kadag iti agkasapulan. Ngam kayat na lang gamti agpasikat iti Facebook. Ay nawaw. anya? Inbagak laeng met, ano mabalin kat tay electric fan kumati itad na. Uray awanan ti bag, ta electric fan nga ro ti kasapulan ta. Okay, Saan ka no amabalin ta na itad nan ti electric fan? di inalam lat ako man ti bag. Jakon inala ah. Sana ka interesado iti dayjay abag. Di ka ket di agyaman, tadda itid nakin ka. An-anwag kumangay dayjay abag. Saan mat nga rod Brandon? Old fashion pa eh. Hoy, makaparurod dayjay nga ex-abroad. Ay nawang, adamat gaya man rice cooker yun na Imelda. Ay wan, intad piman ni Shasha dayta. Agraman taklif pankaw. Ni Shasha nga ex-abroad? O wan, isulaang matiagnagan iti Shasha dito'y lugar tayaw. Ni Shasha nga ex-abroad, mahilig amang iwaras iti old-fashion gamit na? Anya? Pudnumat nana. Amoyo ka di. Inikan nakmat iti old-fashion abag idi napalabas alawas. Jack inawat. Taan wag kumangay ti old-fashion. Ay unay kanle na inawat mo latta kumaa. Ay nawaw. No awatag, isopay kat di apasali jabalay. Ay di ka pa'y katagyaban tada itidnakin ka. No kas jemet lang nga old-fashion, uray saanin amang ted nana. Tinola amanok para kada kayo Shasha. Agyaman naklaunay, Nana Imelda. Awan anyaman nanak kong. Kaya't ko laang mati bumaway. Tainik ka nakmat iti rice cooker. Sana kun amarigatan nga aglotaw. Naimbag kayo pa'y, Nana. Maapresyar yu unay dagiti simple abanbanag. Gaputa iso ti rumbang. Sa maysa, mausar ko dagiti inted mau. Adda nga min ti dadduma ditang adu ti sauda, Nana. Ay wan, malagip kaw. Adan sama di yung nagkinawatan ka ni Lene. No kasta, nagistorya kada kayo dahi a babae, Nana? Wan, mahilig ka kano amang tad kadagiti old-fashion gamit.
Ay na, talaga ang makaparurod ti ugali day di a babae. Saan lang ang anapat ganti kayat na? Kastamot tan tis istoryaan na. Saan nga amin nabanag ket masapol nga istoryaem si Kaleni? Ay nawaw. Naistoryak lang tinapasamak. Takayat ko amak sayan ti sakit tinakam arikrik naek. Nasayat nga ron, ti kasta nga aramidam. Naimbag ni Shasha, tadamaitid na agamit ka na iti kalugaran tayo. Makatulong pa'y. Si Kangay, Ngam old-fashioned mat. awan lat ibagam no di old-fashioned. Alaman nga ron, aramidam man, ti kas itar aramidam na, no talagamot lang. Ada pa'y madgayam na batya sa pataw sa nakaw. Sapatos. Lagi ti iduldulin mo sapatos Ayun nga, paiso. Sige, irwaryo tatang, taipost ko. Anya nga tano'y displim laangan di tarwar. Kasi ti aramidan na iti tattao iti sabal ni alugar. I-displim di tarwar ta mangala ti kayat na mangala. Ayunan niya. Nasa isaya at nga agpaiso ta na panunot yu tatang. Saan akong amabanog nga agpicture. Ay why, saan ka pa'y may stress? Ay, pudno launay tatang. Nalabos ti stress nga impay day di aleni kanyak. Diyak kayat amanayunan pa'y tatang. Para laang iti electric fan kunbag. Nagadon, asasawan na. Di magasak iti ayanda siya itay. Kat nakita ti adu a sapatos iti paraagan da. Libre ka daw, iso anagalak iti may sapares. Ay nawaw, anya kumaitan no libre na Imelda. No kayat mau, mapankamot agpilay. Panagkunak kat same size kayo, mate. Na, saanan nana? Aging ka kadiita kat nasakit tinakamaw ka ni Shasha. Nasakit tinakamaw, tadi na intad ti kayat mau. Kabailan mi ti gumatang iti electric fan no kayat mi, nana. Madila ang tiriknak. Takundi itad kanumat kadag iti agkasapulan. Ngam pilpilyan na matgayam ti ikan na. Talaga lang kit di akayat na ti agpasikat, nana. Limabas ni Lenny iti paraangan tayo itay. Kat kastaon na iti kusilap na kanyak. Di yulatan ikaskaso tatang. Agkusilap aging ga akay kayat na. Awan bibiyang ko kankwana. Uray istoryaan na ka kanang iti kalugaran tayaw. Ag-istorya aging ga akay kayat na. Bagi na mo ilaang ti babain na iti kastang aramidan na. Sa bagay matkit di Di yu sayangan ti oras yu iti kakasta ang klase ti tattao, tatang. No addamang mangagyo, deadma inyo laang, tatang. Iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Sige pa ilang matinasalaw ko. Ay nawaw. Awan maaramidam, tadalan tayo mat amin daytoy. Papansin ka launay mat. Na, ag-move on kan mare. Makabulan ng tinapalabas sipod nagapat na. Ngam aging gaita, kat nasakit tinakam mo kanya. Sana ka masayangan na iti old-fashioned agamit nga itid mo. Ay nawaw. An-anuk nga iti old-fashioned? Lawlawag ang amare. Nag-comment ka at type mo day di abag. Iso asi ka tinang tadak. Para ken ka kumaday di abag. Ngam na dismaya ak iti ugali nga impakitam kanya. Talaga nga awaran kay tibayin si Kaleni. Dua bulanan tinapalabas. Dua bulanan. Ay nawaw. Apay akas naman ang ti panagsasaom kanyak si Kariko. No addain tudakan ka, agyaman ka. Di ka agbalin ang napili, tanakababain. Nang runa pa'y kat libre. No tibag nga itid ni Shasha tidakdakamatam. Old-fashioned day jay abag lakay. An-anwag nga iti old-fashioned abag. Anya nga old-fashioned ba't nga ibagbagam nita? Sika lang arudon ti maikan, sika pa'y laang ti kasta ti panagsasauna. Husto laang ti naramid ni Shasha. Di na intod ti electric fan akayat mo, tadakas ti pakpakita mga ugalim. No agsasao ka kasla amom mat amin. Amom, Lenny. Ti kakasta abambanag kat maapresyar kit di kuma. Ta saan nga amin kat kas ka ni Mari Shasha ama nagparabor. Ay, no siyak ni Shasha,
Kat kasta ti ugal yan ti maikan, ay madismaya ak lakit ti amang taon. Ay, nawaw! No ada ita ti kaarubam, agyaman ka. No di mo kayat, makisarita ka anasayaat. Di ka agbalin anapili wenno agin aarte. Nang runa pa'y no amumat a libre. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada kamot gayam, Marisandra. Wan, ada papeles nga ilakad ko para iti sari-sari store ko. Naladaw ka nagpila ita. Okay lang. Ngamin, iti priority lane ti pagpilaa. Oh, mabalin ka di tikas jay? Mabalin nung masikog kakas kanyak. Ha? Nukasta, masikog kagayam. Wan, mala, panawan kan. Iti sango ti pagpilaak, ta priority kami. O sige, Ano sam ti agpila iti pila, dagiti regular. kapilitan na, sa anak mo ta priority. Sa dino ti papanam, Sandra. Ada ilakad ko iti BIR, nana. Naladaw kan samag. Itay pa'y alas 7 ang nagpasentro ni Anton. Ang mga no atidugan ti pila. Ay nawaw, adu ti pamuspusan, nana. Anya, Adu ti amok a pamuspusan. Iso nga okay laeng numaladawak nga agpila. anya pa muspusan mo ti bagbagam. Basta pamuspusan, anana. O sige, agpatuloy akon. Ituloy tayo ti agsarita no sa anak abisi. Ada akon, tatang. Ay nawaw, nagbiit ka man anak kaw. Nalpasan, tayo ko na mga ilakad mo iyay BIR. Nalpasan, tatang. Nabayadak matlangan dagiti rumbang abayadak para iti sari-sari store ko. Siyempre, inosar ko manan ti pinagbabawal na tiknik ako nada. Anya, Di yun sa lodsudan no anya, tatang. intun kwan, si kantumanan ti pagsasaritaan na iti marites dito'y lugar tayaw. Okay lang. Di uray siyak ti topic da. Awan bibiyang ko. Tinapatag sa anak amabannog ngagpila. Saan anasaya at ti kasta, anak? Rumbang lang nga agbalin ka apatas iti amin na banag. Ay nawaw, saanan nga uso ti kasta itaapanawan, tatang. At to yung timpagatang mo akarne. Carmen, bakit? Apay nga itala ang anagawid ka lang kay. Ni Sandra anala daw ang nagpila ijay BIR. Nasapa anagawid. Wala tayo so ti priority da iti BIR. Anya? Masikog mat gaya man na dya, Sandra. Anya? Masikog ni Sandra? Iso mat ti kunana. Kasano kumaama pa sa amak dayta? Iso nga rod ti kunana. Kita am ti pamagina bakit? Limukmag. Ay nalakay, awan asawa na dayjay. Awan matla ang nobyo na. Kasano kung mga agsikog? Laita ti di tayam mo. Basta ti kunana kat masikog. Isa priority line tinagpilaan na. Agpila akon dito'y malikudan yon, nanabudang. Ang mga nuad na maibagadag itipad at tayo a customer iti dayto a restaurant. No makita da ang nagpila ka iti priority lane, Sandra. Ay nawaw, kitaan niyo mat nga mintilangak, nana.
Kasla masikugak, saan ka day? Ay unay kan, usarampay mo't ta kinalukmag mo. Diyak mo't kaya tagpila iti manunga oras, nana. Nang runa kat adu ti customer ita. Kasano no maamuan da saan ka amasikog. Siyak ti makam mo iti dayta, nana. Makiko-operate kay laang ka day. Ay, ibirbirok mo ti pakaisak makam mo. Ay, saan, nana? Ibirbirok ko ti panglakaak. Tapno sa anak amabannog nga agpila. Pudno ka day ti mangmangag ko asayang gusang Sandra anak ko. Anya sayang gusang day tatatang. Masikog ka kanaw. Katawan mo't asawa o nunubyom. Anya? Agpudno ka man kanyak. Pudno ka day ang masikog ka. Sana? Sana sakti ulol budam. Saan talaga, tatang? Ibagam ti pudno wano. Ni tatang mat. Kunkunak lang mat day jay Pangaasim Sandra. Sana sakti ibabain mo. Unay kayo mat ng tatang. Patpatsin nyo mat timang mangagyo. Wan ata si kakanumot amis mo tinangibaga amasikog ka. Pangipan namin ti kamuting insupot mo. Bakit? Itad ko kan nana budang lakay. Kasta, mapan mo sarong kara ni nana. Wan, mano alawas mat ngamin asaan ngim imay dito'y balay. Amangan dumakumikom mo. Kasta mo ilaang ti kunak. Si kangay, adda ka dilakad mo ita. Agpasentro ak bakit? Gumatangak iti abono para itinateng amulata. No kasta nga rod, mairikop pa'y ati istor. Agawid akmat kit di adagos Irikap mo pa'y nga rod sakbay pumanaw ka, tapno makasagana ak mo. Kamuti kan saba para kada kayo nanabudang. Ay, agyaban aklaunay nakaw. Kumusta kayo mo't nana? Okay laang mo't. Pasensya ka na. Adu nga minti pa ka kumikumak. Iso nga awanan ti oras kung agpasyar iti ayan yaw. Okay lang, nana. Maawatan kayo. Ay, ungayam. Pudno ka di, nana? Tiyan niya. Pudno ka di amasikog ni Sandra. Ay, kwa. Iso ka nung amin, timbaga na kinilakay ko. Isumit lang ang tiagwarwaras asayang gusang dito'y lugar tayo. Kaya't ko lang nga i-confirm no pudno. Kira pudno na, saan apudno amasikog ni Sandra? Peke ti panagsikog nga ibagbagana. Us-usaran na lang ti kinalukmag na tapno saan amabannog nga agpila. Anya? Panagkunak, talaga ang masikog ni Sandra. Bakit? Saan ka numit? Isumot ti pagsasaritaan na iti kalugaran tayo. Masikog, kat awan asawa mo nun nobyo na, kunadan to pa. Ninanabudang amis mo tinangibaga saan amasikog ni Sandra. Nalukmag laang ngamin. Us-usarin na ti kinalukmag na tapno saan amabannog nga agpila. Ay, na yan, ti kasta diskarte na. Anya ngay nga rod. Kainukit kita ang piman kasla masikog at talaga. Bagi na matlaang ti ibabain na iti kasta nga aramiden na. Kita makat patyan na iti chismosa ti sayang gusan nga isukat masikog. Parikot na matanday taan lakay. Iso amis mo tinangaramid iti parikot na. May stress aklauna yung tatang. Ay nawaw, anya ko mati pa kay stress ham. Katkatawaan nak dagiti kalugaran tayo. Itaan niya ka no agapaw. No sa dino kano tinangalak iti sikog ko. Basol mo mutlaang Saan ka na si ka tinagpamarang amasikaw? Tapno umuna ka iti pila iti BIR? Agraman ka na iti fast food restaurant papanam. Saan mo tapod no dayjay, tatang? Amumutan ti ugali na iti kalugaran. Doan niya ti mangagda, patsyan dadagos. Nang runa no kakasta nga isyaw. Uray saan apudnaw, nalakapatsyan da. Anya nga tanwag demanda ak tatang. Lumapan ka iti barangay hall. Sigurado nga ungtan na ka ni kapitan.
Si kantumat ngamin. Linuloko ti aramid mau. Anya ti rumbang aramidak na nabudang. Siyak matan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ipilit da masikugak ka no. Una, tay pagarup da apud no amasikog ka. Saan matapod no dayjay, nana? Saan ngamin anasaya at ikasjay ngay naramid mo? Ibagam amasikog ka, tapno laeng umuna ka itipila. Anya ngay ita. Tulungan na kumanana. Anya kumangay ti maitulong kukan ka. Kasarita ma, dagiti gagayim mo, nana. Ibaga masaan na pudno ang masikugak. Sige, kasta ti aramidag. Ngamjak maipasigurado a 100%. Tasaan mo't nga amin akalugaran tayo kat close friend ko. Okay lang, nana. Pangaasim di mon ulitan ti kasjingin aramid mo. Si kamo laeng ti maisagmak iti kastangar aramidem. Sa dino ti nagkapamanakaw. Iti ayan ni nana budang tatang. Adalang impapakaasik kan kuana. Mabainak nga minan. Tagdindinamag matan dito'y lugar tayo ang masikugak. Ag-post pa yan iti Facebook dagiti daduma. Anya nga itimbagan ni Budang. Tulungan na kano, ngamsaan nga 100%. Tasaan nga amin nakalugaran tayo kat close na. Pagyamanam lata at aday tulong na ken ka. Wala, tatang. Mala, sumrek ka nga rudan. Ta sikat imang ibantay iti isturmaw. Mapan ko pa'y iwayway tinwangkaw. Naimbag man, tadi mo manen impilit a priority ka, Sandra. Sana, nana. Kasta, aramidem no anya ti may parbeng. Di mo ibaga amasikog ka, no saan mo gayam. Ngamin, patyan adagos day tadagiti chismusa. Wan nga rod, nana. Kamalik dayjay. Ala, panawan ka nga rod dito, ta iti priority lane ti pagpilaak. Ano sam ti agpila iti regular lane, ta isumat ti may parbeng. Agbalin ka apatas, nakong. Wan, nana. Kasta ti aramidag. Nakamiris akon. Diyakon agaramid iti kas iti inaramid ko iti. Tao manay gaya mapakay babay nak. Naranaak ni Sandra iti paradaan itay lakay. Okay, Nagpila mo tan iti rumbang apagpilaan nang. nasayaat mo't nga ron nakamirisan. Wan nga rod lakay. Kunak no makisingit manin itay. Ngam di namat inaramid. Napabainan siguro iti napasama kini. No, apay ngamin nga ibaga na amasikog na oras saan mo't. Nako nampay lakay. Ang tinapatag ita, naamiris na dagiti bidot na. Tatang, ada akon. Mabalin ka di aluktan nyo diri daw. Mabita anak kau. Pumayay. Kita lang nga narabyan ka. Lay, nabasbasa ka pa eh. Wan nga rod, tatang. Napigsa nga mintitudo na itay. Saan ka naglugan na dagaws? Nagurayak iti manunga oras, tatang. Nagpila ak ngamin iti rumbang nga pagpilaak. Saan akong asumingit iti sango. Tama nga no adda may bagatag iti tao. Nasaya at mo't nukas na tinaramid mo anak kau. Dahil ti may parbang. Wan, tatang. Liklik akong ti agaramid iti kalukwan. Tapno saan nga isupay apakay babay na. Wala. Si Mardengan nagiti kalugaran tayo amang marmarites amasikog ka. Kat ita, aramido mon ti maiparbang tapno saan na maulit pa itinapasamakin ka. Ay, wow! Aramidam no anya ti maiparbang. Di ka agibalikas iti inuulbod, tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script,
ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga tanong motor pa lang tigatangin ta, bakit? Nakababain ngamin ti bumulbulod iti karuba. Nukasta nga adamay deliver nga order. Ay nawaw, ti kunam kanya ket agurnong ta, tapno matarimaan ti balay ta. Itata nakaurnong ta, motor ti kayat mo agatangan. No motor tigatangan ta, adda pag-service ta, bakit? Adda aramatan ta amang i-deliver iti orders ken ka. Adda aramatan ta amang isursor ka dagiti lakom. Aywan nga agpaisuan niya. Saan ta amarigatan na dabukod ta motor? Mabalin mo't lang ang trabaho kas delivery rider dito lugar tayo. Mayat ta na panunot mo, alakay. O, kasano? Motor pa'y nga ron, tigatangan ta. Dagos nga ta makaurnong ta, no motor ti umuna agatangan ta, lakay. Makaurnong tamot siguro. Kan orekas kasano kat malaganan ta. Iso na lang, tamasapol nga anusan ta ti balay ta. Motor may, ti nakaparada iti paraangan yaw, Lilya anak kaw. Kukwami day ta, tatang. Ay nawaw. Ti kunayo hindi kat materyales ti ornungen yaw. Tapno marinubet to'y balay yaw. Ita, kabarbaro amutar, ti naiparada iti paraangan yaw. Nagbaliw ti kapanunutan mi ken lakay ko, tatang. Anya, Kasapulan mi matlaang day ta ang motor, tatang. gimatang kayaw, tapno adda may pasikat yaw, kasta kaday. Ni tatang met. Di kay madanagan, ta maaramat day ta ang motor itinasaya at awagas. Aramaten mi day ta apang deliver. Tapno saan kami amarigatan no kasta bumulbulod kami laeng. Makatipid kami pay. Sa bagay, adda puntam. Dago sa makarunong kayaw, no aramaten nyo na itaamotor itinegosyo yaw. Anya ti kunam lakay? Agaplayak sa na delivery rider, bakit? Kasano ngay dagiti orders da kanyak lakay? Mai-deliver mo pa'y nga ta? Wen, bakit? Isingit kunton nga i-deliver. Sayang ngamin ti oportunidad. Isupay mo't ati sweldo ka maigatang iti semento. No para kanya, kat day ta tinasaya at nga aramiden ta, saan ko akontraan ti planom lakay? Ay, agyaman ako rin, bakit? Aganad ka lang iti panag-deliver mo ata delikadong. Nagado ti maak-aksidente ita apanawan. Wen, bakit? Nayunan ta iti kararag, tapno mayadayuak iti disgrasya. Sikabat gayam ti lumabas, Lilya kaanakan. At damapan ko i-deliver nga order, Auntie Hilda. Ay, adalang kayat ko sa ludsudan. Anya day ta, Auntie? Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Kat nakitak akabarbaro ti motor nga inaramat na. Asino nga itinagbuludan yu iti dayjay ang motor? Saan anagga po iti bulod day ang motor, Auntie? Nukasta. Kukwa yu dayjay. Ginatang yaw. Uwan, Auntie. Nagalaan yu mga iti gatang yaw. At damat basit urnong mi, Auntie. Motor tinangigatangan mi iti maigatang kuma iti simento. Ay, niya. At naibagakan ka, Mari Susan. Ay nawaw, bigbigatan maray. Ay, nakitam ti ka barbaro a motor da Lilya, Maray. Dililya aka anakam ka day tidakdaka matam maray. Wan, Maray. Iso nga agpaisaw. Naimbag man taad dating gatang da.
Mas daawak nga rod kadagi jay nga agasawa, Maray. Ay nawaw, anya ti pakas daawa maray. Wen taimbis nga igatang da iti simintaw, tapno matarimaan ti balay da akas lakulungan ti ayop. Saan may tamotor ke di ti ginatang da? Anya? Kitaam ti balay da. Pitak no kasta matutudaw. Sa balin tumang nga mintinon onada. Ada igatang da iti motor, ngam awam pagpatarimaan da iti balay da. Ay nawaw. Kaya't da siguro matiag palastog amaray. Ay naalam, Maray. Nakababain ti kasta ang mindset. Pasensya kayon, Auntie Susan. Nakawarwara ti balay mi anadanunan nyo. Okay laang. Panawan ka pa'y biit, ante. Mangirwarak laang ititasa taag kape tayo. Ay, nawaw. Pudno kayam tinaistorya ni Marihilda kanyak. Awan mo tinagbaliwan ti balayda. Noa niya ide, isulat ta ita. Ay, sa balin tuma nga men ti priority da. Priority da ti ipalastog da. Ay, nawaw. Okay kayo laang ka di, ante. Ming-ming-mingan nyo matikawayan aposte ti balay mi. Ay, iwan. Okay, aklang. Kunak ano anyamot din ti pampanunutan nyo dito. O sige, agkape tayo pa'y. Siya pa'y daan ti tasa da. Ay, nawaw. Ay, makapadis mayamot ti makikape. Sigurado kayo kadi nga okay kayo lang, auntie? Ay, wan. Okay, aklang. Adala na lagip ko idinakitak ti tasayaw. Dito'y ka di balay tinaggapuan ni Auntie Susan? Bakit? Wan lakay. Nawaw. Anya ti may naimbaga? Awan mo't, may laang nakitugaw kan nagkape. Anya? Mas daawak nga rod, taming-mingmingan na ti kawayan aposte ti balay na. Agraman plywood adatarta. Apay nga pinastrik mo. Wan ata pinagkapikpay, kunak no napatag ti bagana nga maawan mo't gayam. Ang mga niimay lang nagkita iti imaritis da kan Auntie Hilda. Ay, jak amoy ti daiji abakit lakay. Kita, adan tuman ang istorya may papankadatan kwa. Confirm, Marihilda. Ay nawaw. Anya ti confirm, Maray. Pudnaw dagiti istoryam kanyak, may papan iti kaanakam. Napanak iti ayanda idi Lunes. Kahit Nakitak ti balayda. Plywood mo ti datarda. Ti kusina dagan sapay laeng maray. Di damot ko na nga ipasiminto da. kunak tumatkan ka. Imbes at tarimaanan da ti balayda. Saan? Taday ta ipalastog dama ti ipangpangruna da. Ay nawaw. Dandan ni sa anak pa'y nga agkape amaray. Apay mait. Nadismayaak, idi nakitak ti tasada. Malagip ko ka, tasada pa'y laeng dayjay idi napalabas atawang. Aging gaita, saan pa'y anasukatan? Ay damaray. Ammo mau no anya ti sungbat ti saludsud mau. Apay adi mo bagbagaan ti anak mo manawng. Ay nawaw. Ay jak baawatan no niya ti kayat mo asawon. Hilda ading kaw. Nakita ti kabarbaro ang motor a ginatang da. Dayjay ka day. Inununa da pa'y ti gimatang iti motor, ngam ti gumatang iti materyales para iti balay da akas lakulungan ti ayop. Ay nawaw. Kinapuno na. Kasta ngagpaiso ti plano da ading kaw. Saan lang nga natulaw ita, napanunot da na saysayaat no motor pa'y tigatangan da. Tapno adda may palastog da, kasta kaday. Kamali ti pampanunutem kabagais. Motor ti ginatang da, tapno dagos ang makaurnong da. Pangnegosyo na dyan motor ading kaw.
Saan mo't nga mabalay na pagluganan da ti balay da? Nukas na nga da i-deliver da. Imay ni Antim Hilda dito balay itay, anak kao. Anya ti imay na imbaga, tatang. Ti may papaniti motoryo Ay, nawaw. Apay ka naman ng timotor may tatang. Apay ka na ang motor ti inununayo ang ginatang. Saan ka ta materialize? Tapno matarimaan ti balayaw akasla kulungan ti ayaw. Aday taman nga minan ni Auntie Hilda. Irugi namanen. Jak amaw ka ni Antem. Tunggal ada makita na. Ada ka na yung ti comment na. Puro negatibo mo't nga raw. No materialis ti ginatang me, anya nga ruden nga iti pag-service me. Saan mo't amabalin apatayabon mi ti balay mi. Kasta mo't laang timbagakin kwa na, anak. Saan amabalain a pag-service ti balay? No, maminsan nga min Antem kat. Uray pointless ti comment na ibaga na latta. Ay, ipadlaw na lakit di nga umapapal manen, tatang. Nagado ka numanen nga ibagbaga ni Auntie Hilda idinakita na tamotor talakay. Amok na ita, bakit? Ay, nawaw. Kasanoan na amuam? Nangag mo tinagsaritaan mi kan tatang? Ha? Saan bakit? Dagiti kumparik tinangidanon kanyak. Ang baybay ang talatay da. Kasta talaga ti biyag. Ay, makapasurun mo't ngamin dadya nga Auntie Hilda no maminsan. Nagmayat at tibabon. Di mo latan ikaskaso, bakit? Kasta talaga ti biyag. Uray anya ti aramidon tayo. At dalatang maibaga ti tao. Iso ano anya ti plano ta? Isulatan ti aramidon ta. Di ta agpaapiktar kadakwada. Tanya ko mati amuda. Raimbag man ta, sana nakaungat nila kaimbaw, anak kaw. Saan matkit di tatang? Anya nga iti bagana. Saan mi kano nga ikaskaso no anya ti bagbaga dagiti tattao. Ngamin, awan matyang muda. Sa maysa, uray anya pa'y ti aramiden mi at dalat tamot ti maibaga ti tao. Kasta ka ti kayat ko iti manugang kaw. Sana kasi tinaduma nita. Ano anda mangigda kat darupan dan day tao. Nasingpet ngamin nila kay ko, tatang. Kitaan nyo. Ipapati na day jay ti agurnong. Ay, wala. Dayta tinasaya at anak kaw. Ipapati yu ti agurnaong tapno sana kat katawaan niya ti Hilda ti simpli abalayaw. Panagkunak kat mabalinan agumatang ta iti materialis lakay. Umanay nga tang ti urnong ta. Wen, ipasiminto taman mat ti balay ta, tapno di da ibagaan na parang magtalaeng. Ipaneknek ta, nga adda mo ti plano ta. Nagado ngamin asauda idigim matang ta iti motor. Sige, planuam nga rudan no kasano, bakit? Sikat ti mangi budget. Nalalaing ka ngamin nga agi budget ngam siya. O sige, siya kon ti makaamulakay. Kasaritak ti gayem ko. Sigurado ang matulungan nakday jay. Itisan nga agbayag, pumintas to mat ti balay ta. Mayatin ano matarimaan ti balayaw, anak kaw. Manungaal daw laang tatang, malpas matanday ta. Sigurado nga damanen umapal dita. Bayaan nyo, ta umapapal da tatang. Ay na, sak ekspektaran ang makaurnong kayaw. Amoy umat, nagagat ni Jackson nga asawak tatang. Iso ang nakaurnong kami mat adagos. Ita, ipatarimaan mi man mat ti balay mi akas lakulungan ti ayop sigon ken Auntie Hilda. Nakitam ti balay ti kaanak ka, Marihilda. Apay ti balay da, kasla kulungan ti ayop. Di mo kayam amaw. Madama ti renovation da maray. Kunakilakit din niya. Naitalaang gayam ti ibagam maray. Numalpas day jay. Adayaw anapimpintas to ngam iti balay yung maray. Imposible matamaray. Sa balay, ti amo na gitatattaaw.
tilang agpasikat ti amuda. Nalipata maun ti motor aginatang da. Panagkunak at inaramat daan na saya at timutur da. Iso ang nakaurnong da, maray. No mawayaan ka, sumarungkar ka iti ayanda, tapno makitam ti ibagbagak. Sigurado amas daaw ka magtakas kanya. Ay nawaw, nagdakkel ngagpaysaw ti nagbaliwan ti balay dalilya. San mo tan ngaglanglang nga akulungan ti ayaw? Sumra kayo pa'y, Auntie Hilda. Ay kwa, saanan kanakan, nagsiri paklaan. Mayat mo't gaya man ti balayaw, simentado pa yan. Isumot tinangigastusan mi iti urnong mi, ante. Naimbag ko ta inaramat nila kay ko itinasaya at awagas ti motor aginatang mi. At least, saanan nga aglanglang nga akulungan ti ayop ti balay mi. Ha? Nalipatan nyo ka di ti imbagayo iti, ante? Ay nawaw, nalipatak ti na po nga ilinlina ikaw. Ay, agpakada akon kaanakan. Ang mga lumaksot day jay, sayang ti bagas. Agkapi kayo pa'y, ante? Ay, saanan, ang mga lumaksot ti na po'y may ditakan. Madlaw ko abilib launay ni Auntie itinakita na lakay. Kunagtungod kan kabakit. Napintasan ti balait na akas lakulungan ti ayop. Bareng nakaamiris mo't lang Kasanumot namin. Inununa na tinagsao-sao ini. Di na siguro ekspektar na makaurnong tabakag. Nalabit akas na lakay. Mariknak amabain itay, iso ang nagrason nga adda nalipatan na. Kung nagtumag, effective ti plano tabakag. Wen nga rod lakay, husto ka. No anya ti plano, iso ti maaramid. Uray anya pa'y ti ibaga ti sabali a tao. Ngamin, uray anya pa'y ti aramidan tayo. Adalat ta maibagata. Tinapateg, ket pagsayaatan tiyar aramiden ta bakit. No pa kaisagmakan, ay, sabalin asaritaan day ta. Ay, nawaw! Dulakit di taamum apagsayaatan ti pamilyam, aramidam. Di ka agpaapekto iti ibagati sa bali a tao. Work hard in silence. Ako nada iti Ingles. Di tamtumatan a makita nga isudan to ti agbain ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.